Makan mana kan? Udah tak? Enggak. Tiba sih ada pencet. Lagi. Udut mana udut? Mana udut? Udut mana udut? Iya udut aja. Udut mahal. Malum. Kalau mau Betul ya orang nagu gue. mabuk. Aduh itu pak. Aduh. Pai video. Itu kuat tuh. Awakna. Dah reon deh sama deh. Reon. Kuatin cara orang. Ada belum. Yer. Reon sama deh. Ah. Ya. Mana dulu yuk. Udahnya deh. Gimana? Iya. Gimana kerja kalian ini? Betul. Suruh rampung malah gagal. Gua ajar juga loh. Gua nanti ya. Sungit ya mah. Sungit. Sikit hon. Sungit. Parfum tang santri. Itu meren. Itu. Saya itu. Kang santri. Saharana. Iya kok. Itu bisa sih ngomong gitu. Tuh ngomong. Kemarin tuh bener. Mak gede tak. Nanti. Itu jadi kan. Singgung babet ke jangan sih mabet. Mat. Aduh, garlut wae sama itu. Ih, ayo mah. Duit apa duit?
karunya yuk. Cari kemana? Ayo reka nuturkan budak tadi. Tuh. Ayo. Ayo munggu Ilu moal. Curi wae ilu moal. Ayo ulah ngagabung deui jeung eta. Ayo. Iya. Nah, gitu. Baik dia. Kunaon? Woi. Woi, Badenan? arek. Urang arek aing arek pesantren. Jeung sia. Bade pesantren? Oh, nyanyi. Hai. Ka mana yuk? Bade pesantren. Ilu Ayo. nyanyi. Ayo naik dulu. Pesantren. Aing deui nyaho pesantren. Cukup. Benar. Bener. Bade pesantren benar. Aing arek Nyanyi. Ayo. man. Mana? Mun bade pesantren, bahasana kudu alus. Alus teh kumaha? Alus, bahasa alus. Alus teh seperti bade. Aing goblok. Lu pan nyaho bahasana. Oke, diajarkeun ku abdi. Nya. Nya, nya. Ah, itu udah bagus. Bagus. Oke. Kita kesini aja. Iya, iya. Ambuan. Besok itu, bejah heula. Salah, Tah, mun tah. begana. Eta anu tukang bebersih jadi besok malakna. Eta tah ngaranna Mang Jimbrun. Mang Jimbrun. Aneh. Aneh, besok aneh. Pangkalan. Woi, kenapa? Bejah heula. Kumaha bebegana? Bejah. Kan urang karakter. Bade buah Udah aneh. belajar belajar Belajar. Mandi. ngomong halus Kumaha ngomong alus? Mang bade rek ngala jambu ih jambu beling-beling cilincing Bling-bling celincing. ih Itu benar foto. pasti memang lagi guruna ayo Mana? urusan jadina eueuh di dieu kewenya arek daftar mah nya Nya, kayak ku abdi di hayoskeun nya, nya. aya itu urusan bisa lomba bade pesantren guruna eueuh kemana? Nah, perlu, kemana? Bawa ke Jakarta.
ulah gila ya. Ulah gila. Ulah gila, ulah segitu. Habis itu sandal begitu. Dengarkan Bang Sandi. Ngomong-ngomong, batunya teh dua sama Nyahok ngadeng mah di penjara. Tobat. Nah, eta di penjara na. Tobat namanya. Tobat. Pada pesantren. Kayak disiapkan kamarnya kayak tuh. Di mana? Di belah gitu. Kayak arek. Oh, nyanyi. Iya. Orang ke kamar jeung manehna. Heeh. Ayo. Bos. Aing bosen di penjara. Berdua. Aing nyanto batin mau gitu-gitu. Ayo ke baju. Ayo. Ayo ke Santri ayo. Ka Kang Santri. Di mana? Santrinya di mana? Santri di dieu dah. Ayo. Bade ngobong. Di pesantren nek cobat. Oh, nya. Ilu. Ayo ilu. Nih, kita duduk aja, duduk. Ya. Map. Maaf itu sih. Woi. Jangan. Itu salah itu. Itu. Pak, itu Pak Jimbrun. Tukang naon enggak? Pak. Tukang naon? Nyetakeun melak naon. Plak. Gaya nu nyapu aya. Sawarna. Bang Sandi. Babur ka tidak. Babur. Bang Sandi. Nah, itu jangan jadi pengusahawan. Aduh, kenal lama lingga ya? Dan mana itu? Cita-cita yang jadi preman terbesar di dunia. Kalau di sini nggak boleh preman. Nggak boleh. Adanya permen. Ya, permen. Nyen permen. Banyak permen di sini. Banyak. Boleh saya minta? Nggak boleh. Permen tuh. Ntar. Permen. Yang sakit perut dong. Akan di mana ya? Tuh di situ tuh. Ang pamit dito. Nya. Mohon. Nya.
melunjak.